sayqulu sufaha'u aray jofoɓe ɓen wi'a ko wi'ete jofoɓe ka dina ka dina ko kala tawɗo jaɓali famude dina kan gollitira ko wi'ete jofo minan nasi immorde yimɓe ɓen ɓe daroto innama wallahum ko ɗum fewtini ɓe julɓe an qiblatim itti ɓe ga qibla maɓɓe allati kanu maɓe latino alayha e hoore muɗum on andi hari ko baytil maqdis on ko fewteten o juule e nder duuɓi tati ko juula makka kon fof ko baytil maqdis ɓaynelaɗo egge kadi hewti senike madina ɗon kadi hitande e hellawano lebbi nayi bimana lebbi 16 ɗum ɗon kadi hari hani ko Palestine woni fewtede baytil maqdis on sa Allah subhanahu wa ta'ala sanso e qibla on sabu mo anduɗen on ka tafsiru arano mo mi waɗi qissa on no ɗon ma ɗum noddon ka numéro téléphone ɓulwiu lillahi al-mashriq ko Allah jeyi funnange wal maghribu e hirnange yahdihi mo fewna man yasha'u mo yiɗi fewnude ila siratin faade lawol mustaqimin fewngol wa kadhalika ko wanuni ja'alnakum min waɗiri ummatan mafte wasatan hakkundeje litakunu fi on laato shuhada a seedi toytoɓe ala nnasi e dow yimɓe feƴƴunoɓɓen wa yakuna rasulu nela ɗon kadi laato aleykum e dow moɗon shahidan ko seeditotoɗo e hoore moɗon. Allah dali wama ja'alna al-qibla min waɗirali o ɗo qibla allati o kuntamo laatiɗa alayha e hoore mum hiɗa fewta min waɗirali o illa lina'lama siwona fiyo min andu man yattabi'u rasula on jokkowo nelaɗo on mimman yanqalibu e immorde on yiltitotoɗo ala aqibayhi arta ɓawo muɗum bimana min waɗirali o ɗo qibla fewtutugol makka sansa Palestine siwona andugol kombo jaɓata déplacade kombo jaɓata sansude e ko ombo wi'ata kañum yiltito ka wonno ɗon ɓay wowti iwata wa en skoni kanat ɗum laatike sansugol qibla on la kabiratun ko mawnu ɗum ko sattu ɗum illa ala alladhina sona dow ɓen hadallahu ɓe Allah fewni wama kana la Allah wonali non li yudi'ihi mo yeba imanakum gomɗinal mongal mana ko waɗi si Allah jeppini wi ɗum ɗon Allah wonali no yeba ɗum ande kadi kafiriɓe ɓen fof immi inni e a ko ɓe juuli kon ɓe fewti Palestine ɗum ɗon fof muɗum perdi joni ɓe fuɗɗito toon eɗen haldi en addata sababu nuzul en addata e qissa ɓay ko fi mene wonɓe ekkitade ɓen woni oɗo dars kono ko be adden sababu nuzul kun ɗon tun inna allaha no Allah bin nasi e yimɓe ɓen la ra'ufun ko hinnotoɗo ɓe rahimun ko yurmeteɗo ɓe Allah daali qad nara gomɗi men yi'i taqalluba wajhika waylitagol yeso maɗa gon fissama'i ka asama falanuwalliyannaka wallahi min fewtinte qiblatan e qibla tardaha mo weltorɗa on sababu nuzul mum on no wodi no juuti on nodday ka numéro téléphone ji fa walli fewtin wajhaka yeso mango shatral masjidil haram telen ka suudu Allah horman teddundu ko makka fanda o haythuma kuntum ko rabɓiɗi kon kala ka latorɗon e aduna on fa wallu fewtine wujuhakum geeca monɗen shatrahu hella mayru wa innal ladina andeno ɓen utul kitaba okkaɓe defte la ya'lamuna wallahi ɓe andi annahu wonde no alqur'an alhaqqu ko nde gonga min rabbihim ko nde immorde ka joomi maɓɓe wama llahu Allah wonali bi ghafilin ko welsindiɗo amma ya'maluna gaay ko ɓen gollude kon wala in atayta alladhina wallahi sa ari ɓen utul kitaba okkaɓe defte wallahi sa addaniɓe bi kulli ayatin kala mande fiyoɓe jokke fiyoɓe gomɗine ma tabi'u ɓe wonali ɓe jokka qiblata qibla ma on wama anta wale an kadi a wonali bi tabin ko a jokko qiblatam qibla maɓɓe on wama ba'dhum wonali yoga e maɓɓe kadi bi tabin hino jokka qiblata ba'din qibla yoga wala in ittaba'ata wale hino maɗo wallahi sa jokki ahwa'ahum ko welataɓe kon min ba'di ma ja'aka ɓawo ko arma min al ilmi immorde gandal innaka haray andu an idan ontuma lamina zalimin haray a jeyama e toñuɓe alladhina ben atainahumul kitaba be men okki deftede ya'rifunahu hibe andi muhammadu wana wasibe anda kama ya'rifuna wana be andiri non abinaahum bibbe mabbe ben wa inna fariqan andeno fedde go minhum e mabbe la yaktumuna alhaqqa wallahi be suudude gonga kan wahum kono kambe ya'lamuna hibe andi ko gonga be suudude awali alhaqqu gonga kam min rabbika ko immorde ka joomima ala waawdo ka suudude ko be ka feenya fala takunanna wa ta'ala min almumtarina jiyado sikitibe
wali kullin hino wodani kala weji hatun fewtande huwa harako e nden ɗon fewtande mo walli ha woni konde fewtata no wodani kala mofte fewtande huwa hara kanje ndem fewtande ɗon alegon qibla on mo walli ha woni fewtirde mayre kayre mofta ɗen si on jaɓi non fastabiqul khairati adondiri e gollugol ko moƴƴi adondiron e accugol ko boni aynama takunu sabu kala kalati ɗon ya'ti bikumullahu Allah adday on jami'an on dendangal kadargal inna allaha andeno Allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirun ko wawɗo wa min haythu kharajta kala ka yaltirɗa e aduna on fa walli fewtin wajhaka yeso maɗa ngon shatral masjidil haram telen ka suudu Allah teddundu wa innahu no Allah lal haqqu wa innahu no ndun suudu lal haqqu wallahi ko ndu gonga min rabbik immorde ka jomima wa mallahu Allah wanal bi ghafilin ko welsindiɗo amma ta'maluna gay kon gollude kon Allah filliti kadi wa min haythu kharajta kala ka yaltirra fa walli fewtin wajhaka yeso mango shatral masjidil haram telen ka suudu Allah teddundu wa haythu ma kuntum on fap yoni hande sikketen ko ne laado tun kala kala tordon e aduna fa wallu fewtine wujuhakum gece monde shatraw hella mayru Allah dal don andi kon wadi so wi on fo yon fewtu e qibla goto uniquement li alla yakuna linnas ko fi watalata no yimbe ben alaykum e do modon hujjatun hujjaw illa alladhina siona ben zalamu tonyube minhum immorde mabbe fala takhshawhum wa tanhulube non wakhshawni hulela min Allah wali utimma ni'mati e fi ko yomitim min nema an kan alaykum edumo wala allakum hino gasa on tahtaduna on fewa kama arsalna wa men lirino fiikum e modon rasulan nelabe minkum jiyabe modon yatulube no janga alaykum e do modon ayatina ayaji amen den wa yuzakkikum himo labbina wa yuallimukum himo andina alkitaba deftere den wal hikmata e sunna on wa yuallimukum himo janna on andina on ma lam takunu kon latano ki ta'lamuna hidon andi fadhkuruni jante inde alden adhkurukum mi janto inde monden andi telam mi andi tafimo on yejjita ma dum yejjita on min kadi washkuru li yattelan wala takfuruni wata on dullana wata on yedda ya ayyuhalladhina amanu kono yo gomdimbe ista'inu wallinore bi sabri munyal was salati e julugol inna Allah sabu anden Allah ma asabirina himo wonde munyi ben yalla wade munyotobe yo Allah faw en non kadi jarrabu yehoy e albala hoy tuso koy urkoy fandude burkoy welde munyade koy kadi ya hayyu ya gayyum yilto den e kala sababu nuzuli gissaji ko woni kon e darsu on si tawi hidon fala humpitade haray on nodday ka numéro téléphone 631 60 5309 email kadi no wodi elaji abdullahi kala @yahoo.fr haray on nodday don ma yilto don ka tafsir alqur'ana arano mo mi wadi lan 2012 kono haray o darso men